Ikiganiro kirekire ku mateka ya Arap Moi. Muraho neza abakunzi b'ikiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima n'amateka ya Arap Moi, umwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye mu mateka ya Kenya. Yabaye perezida wa kabiri wa Kenya kandi yayoboye igihugu imyaka 24 kuva mu 1978 kugeza mu mwaka w'2002. Arap Moi yavukiye mu gace ka Sacho mu karere ka Redblue muri Kenya. Ku wa kabiri Nzeri mu 1924 yavukiye mu muryango usanzwe kandi yakuze ahura n'ibibazo byinshi by'ubuzima bwo mu cyaro. Nubwo ubuzima butari bworoshye, yashyize imbaraga mu masomo maze aba umwe mu banyeshuri bitwaye neza. Nyuma yo kurangiza amashuri, Moi yabaye umwarimu. Yigishije imyaka 6 kandi yubahwaga kubera ubushobozi bwe bwo kuyobora no gufasha abandi. Mu gihe Kenya yari ikiri munsi y'ubukoloni bw'Abongereza, abantu benshi batangiye guharanira ubwigenge. Arap Moi nawe yinjiye muri politiki kugira ngo agire uruhare muri urwo rugamba. Mu myaka y'1950 no mu mwaka w'1960, Moi yabaye umwe mu banyepolitiki bakomeye muri Kenya. Yagize uruhare mu ishyirwaho ry'ishyaka rya KADU ryaharaniraga uburenganzira bw'amoko mato muri Kenya. Nyuma y'ubwigenge bwa Kenya mu 1963, yifatanyije n'ishyaka KANU ryari riyobowe na perezida wa mbere wa Kenya Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta niwe se ubyara Uhuru Kenyatta, nawe yayoboye Kenya. Kubera ubushobozi bwe, Moi yagizwe visi perezida wa Kenya mu 1967. Yamaze imyaka 11 kuri uwo mwanya. Mu 1978, Perezida Jomo Kenyatta yitabye Imana, maze nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga, Arap Moi aba perezida wa Kenya. Abantu benshi batekerezaga ko hatazamara igihe kirekire ku butegetsi, ariko byagenze ukundi. Moi yashoboye gukomeza kuyobora igihugu imyaka yose. Mu butegetsi bwe yashyize imbere filosofia yise nyayo, yari ishingiye ku mahoro, urukundo n'ubumwe bw'abaturage. Mu gihe cye hubatswe amashuri menshi, amavuriro n'imihanda. Abaturage benshi babonye amahirwe yo kwiga no kugera ku bikorwa remezo bitandukanye. Yashishikarizaga urubyiruko kwiga no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ariko kandi ubutegetsi bwa Moi ntabwo bwabuze kunengwa. Hari abamushinja gukoresha ubutegetsi bukomeye, gukumira abatavuga rumwe na leta, ndetse no kudatanga ubwisanzure bwa politiki buhagije. Mu myaka y'1990, abaturage n'imiryango mpuzamahanga basabye Kenya ko yakemera amashyaka menshi ya politiki. Mu 1991, Kenya yemeye gahunda y'amashyaka menshi, ibintu byahinduye amategeko ya politiki y'igihugu. Nubwo yari ahanganye n'ibibazo byinshi, Arap Moi yakomeje gutsinda amatora menshi kugeza igihe manda ze zarangiye mu mwaka w'2002. Yakirije ubutegetsi mu mahoro, ibintu byashimwe cyane kugera byafashije Kenya gukomeza inzira ya demokarasi. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Moi yakomeje kubahwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye babaye muri Kenya. Yabaye abantu bamwe bashimiraga kubera uruhare yagize mu kubaka igihugu, mu gihe abandi bahuye n'ingorane byaranze ubutegetsi. Ku wa 4 Gashyantare mu mwaka w'2020, Arap Moi yitabye Imana afite imyaka 20, afite imyaka 95. Urupfu rwe rwashegeshe abantu benshi, imitima ya benshi muri Kenya no mu bindi bihugu bya Afurika. Leta ya Kenya yamuhaye icyubahiro gikomeye ku wahoze ari perezida ayoboye igihugu igihe kirekire.
Iyo turebye amateka ya Daniel Arap Moi, tubona inkuru y'umuntu watangiye ku buzima busanzwe wo mu cyaro aba umwarimu aza kuba umwe mu bayobozi bakomeye muri Afurika. Amateka ye atwigisha akamaro ko kwihangana, gukorera igihugu no gukomeza guharanira intego zacu. Murakoze gukurikirana iki kiganiro. Niba mwagikunze mukande like, musangize abandi, mukomeze kudukurikira. Ibindi bisobanuro n'ibindi biganiro mwatwandikira muri comment. Murakoze, turabakunda. Subscribe ni ingenzi, ntibagirwe nyamuneka.